Reka dutemberane teritwari ya Uvira tumenye byinshi bikubiyemo, akaba ari umujyi uri kugenda usatirwa na M23. M23 rero yigaruriye ibice bigiye bitandukanye birimo umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, yigarura mu bihe bitandukanye, ikaba ari imijyi iri kugenzurwa na M23, ikaba iri no gusatira umujyi wa Uvira cyangwa se teritwari ya Uvira. Nkuko bireba rero kuri no foto urabona ko teritwari ya Uvira ni nini cyane ugereranyije n'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Iyi teritwari ikaba ifite kilometero kare 3148, urumva ko ni nini cyane. Ni teritwari rero igaragaramo ubuhinzi n'ubworozi, ikabamo imigezi igitandukanye irimo Murongwe, Kavimvira, Kamanyora ndetse na Ruzizi. Iyi teritwari kandi ikora ku kiyaga cya Tanganyika, nk'uko bireba mu mashusho, akaba ikora ku kiyaga cya Tanganyika. Iyi teritwari rero yiganjemo abakristo ba Kiliziya Gatolika benshi cyane, bakaba ari bo biganje cyane muri iyi teritwari. Iyi teritwari rero ifite na stade yitwa Stade de l'Unité, akaba ari stade nini cyane, ubona ko ishobora kuba yakira n'abantu benshi cyane muri iyi teritwari. Si ibyo gusa kuko hari n'ibigo nderabuzima, ibitaro bigiye bitandukanye, kuko hagaragara ibigo nderabuzima 17 bya Kiliziya Gatolika ndetse n'indi miryango, hanyuma hari amavuriro 26 na farumasi zirenga 100. Ibyo rero byose akaba ari ibikorwa remezo biri muri iyi teritwari ya Uvira, aho hagenda hagaragara ibitaro bigiye bitandukanye, ibigo bya gisirikare ndetse utibagiwe na gereza ya Murungi, akaba ari gereza nkuru yo muri iyi teritwari ya Uvira, akaba ari gereza nkuru ya Murungi. Icyo wamenya cyo nuko iyi teritwari iri gusatirwa na M23, uyu mujyi wa Uvira cyangwa se mu mujyi wa Uvira wegeze kuba umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo mbere y'ivugururwa ryawo, ariko biza kurangira n'ubundi umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo ubaye Bukavu. Ahangaha rero nyuma y'uko uwo mujyi cyangwa se iyi teritwari ya Uvira iri gusatirwa na M23, mbibutse ko mu minsi yashize n'ubundi hari abarwanyi ba FDLR bagiye batangwa cyangwa se M23 itanga ikabahereza u Rwanda, ariko kandi mbibutse ko muri iyi teritwari ya Uvira ariyo kuri ubu ngubu icumbikiye cyangwa se abarwanyi cyangwa se coalition ya FARDC, yaba FARDC, abasirikari b'u Burundi, Wazalendo ndetse na FDLR, bakaba bari muri iyi teritwari ya Uvira. Akaba rero M23 iri kugenda isatira iyi teritwari, aho nayo ishaka kuyibohora. Nkuko nabikubwiye rero iyi teritwari cyangwa se iyi teritwari ya Uvira ni teritwari nini cyane, kubera ko ubu ngubu ifite kilometero kare 3148, akaba ari nini cyane ugeranije n'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Bikaba rero byaba ari ikintu gikomeye cyane M23 iramutse yigarurira ino teritwari, kuko yabibonye uburyo bwo gucunga umutekano ku bice bimwe yagiye ifata birimo Bukavu ndetse na Goma, kubera ko iyi teritwari ya Uvira nkuko nabikubwiye ikora ku kiyaga cya Tanganyika, ndetse akaba ari agace abarundi binjiriraho bajya muri Kongo. Rero bikaba bivuga ko M23 ifashe ino teritwari ya Uvira, Uburundi bwaba bubuze inzira mu by'ukuri bunyuramo bwohereza abasirikari babwo muri Kongo, akaba cyaba ari ikintu gikomeye cyane M23 yaba ikoze, kuko yaba imaze gufunga inzira zose abarundi bacagamo berekeza muri Kongo. Nkuko mubireba ku mashusho rero, aba ni abasirikari bo muri FDLR n'ubundi bari bafashwe na M23, akaba aba basirikari bari kugenda babazwa mu byo bashinzwe, birumvikana kubera ko bagiye bifatanya na FARDC mu kurwanya M23. Bikaba rero ahangaha afande Wiringoma yari ari kuganira nabo mu by'ukuri, aho bari mu kiganiro n'itangazamakuru, aho yagendaga basemura kuko bo bagendaga bavuga izindi ndimi. Aba rero akaba ari abasirikari cyangwa se abarwanyi bo muri FDLR, aho M23 yagiye bafata mu bihe bigiye bitandukanye, ngira ngo muribuka hari abamaze deja no koherezwa mu Rwanda. Ikindi rero twakubwira nuko kuri ubu ngubu M23 ikaba iri kugenda isatira iyi teritwari ya Uvira, ikaba rero icyo igamije ari ukugira ngo ibashe kuyibohora mu buryo bwuzuye. Mbibutse ko muri 2009 iyi teritwari ya Uvira yagabanyijemo uduce 14, bivuze ko iyi teritwari gifite uduce twinshi cyane, ikaba igabanyijemo uduce 11 rero tugiye dutandukanye, akaba ari nayo mpamvu bigoye cyane kuba bayimaramo umwanzi, ariko M23 ko yo ikaba iri kuvuga ko mu gihe yabifashe iyi teritwari ari nabwo yaba yizeye umutekano ukomeye w'ibice yafashe. Swala la kukamata Goma
halipo tena. Kama kuna kikundi chenye silaha kinawaza kwamba kitakamata Goma, kinapoteza muda wake. Goma haitakamatwa tena kwa mujibu wa. Ngira ngo murabyibuka ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariyo ingabo za Tanzania zagiye muri SADC zigiye kubungabunga umutekano hano muri iki gihugu. Umva ibyo no mu general yatangazaga, akaba ari mu general mu ngabo za gisirikare cya Tanzania. Vikundi vyenye silaha kama vile M23. Uyu ni umwe mu bajenerali bakomeye cyane muri Tanzania, ubwo yavugaga ko ngo umujyi wa Goma udashobora gufatwa n'uwo ari we wese, cyangwa se n'ubwo yaba yitwaje intwaro adashobora gufata umujyi wa Goma. Ibi yabivugaga rero mbere yuko umujyi wa Goma ufatwa na M23, aho yagendaga avuga ko umujyi wa Goma udashobora gufatwa n'uwo ari we wese, ko mu by'ukuri bagomba gukora ibishoboka byose uyu mujyi bakawurinda, ko nta muntu n'umwe uzahirahira kuba yafata uyu mujyi wa Goma. M23 ni kikundi chenye nguvu sana, lakini propaganda tu. M23 hajawahi kukamata. Aha yavuga ko ari propaganda kugenda ikwirakwizwa ko M23 nta basirikare ba Tanzania yigeze ifata, ariko mu by'ukuri bikaba byaragaragaye ko hari abasirikare bafashwe na M23 bakoherezwa mu gihugu cyabo banyuze mu Rwanda. Dore ngabo urabona ko bari gusakwa.